leanga lele mai se le lofo le tu le ni Taeao si tatu ngolwenga ia pole nu pole whanau le tu mwhauna la whai mai le ni Taeao ia le leo e o folo fatu ma whaatalo fatu ia ma whaafiteia ma vi ia le lofo le tu mwhauna tatu whiwa ia i le ni Taeao te nani se tatu tunu pele o Samoa au mea mai masani ia ona sila mai pe mai moa mai foi i peau o le ea po tatu sauninga i lunga o le ea o folo fatu ma whaatalo fatu i le nei Taeao whaatalo fatu lau sunga te ita iau au pa suili ma le faltu i tiana no foalo te inane le sunga pa saata ia ma le faltua ma le no foalo ia te inane foi ia le autistusio le tatu nguluenga pa sa ia feta ma le faltua ma le no foalo vi ia mwhaaftele lo fo le tua i lo utou soifua lau le lei ia meise le tausinga le tua i lo utou soifua mwhai ona tātou Failauga i le ni Taeao whaamanuia le tu i o tausunga le tātou komiti. Tai nane ia ngaruenga sa moa tu tō tasi le larolangi atoa i lau whai ngaruenga pa ia le tua mai te teim tā ngaruenga ia se o lava foi ia i le au lau au sina le tātou ngaruenga sa moa tu tō tasi i le whangaruina fui lau whai ngaruenga malolo manu malo o whalofatu ma whaatalo fatu ia se o lava le whengo tō ina ti akono ma le whana witi o wholo fatu i le nei Taeao vi ia le rofo le tua. Te nane fo i se wō, ia mai au mea mai maasani o na sila mai tātou maftanga ia i le Taeao ma le Taeao o wholo fatu i le nei Taeao le rofo le tua. Faapitoa Faapitoa se tātou tunu pele o Samoa, ia whaafitai, ia ili whaavanoino fo o tau taimi. Ia tau te sila mai ai mo mai moa e ala ia tātou sauninga o le Leoleo Taeao i Taeao te itasi whaamanuia le tua ia te utau i le nei Taeao le usaunia le tātou te talo le tua pa i ai whaafitai te le lava i lo wanga le lei whaafitai lo whaamaoni whaafitai lo au tausi a mese lo au la vea i umwhaino mātou wala whai manu i le nei Taeao e ui so la tau fina ngalo mani o mātou loto e pitai Tele tonu o mātou whaamoemoenga ana le se noa la ua fio o le tua sisiliese. Mātou te le ala whai le nei Taeao. Mātou te fia sa ili atu e ala ia ua fionga no mātou o le atu lea. Ngā ngasairo mātou fesoso ni sili. Se ia lofa te imua la mātou sauninga o le Leoleo Taeao. Ina ia mawhaio no mātou moa manuia mai lau fio. Ma ia mawhaio no whaatumuina i mātou mawhaupenga ina. Au mātou sauni atu ai whiau ngaluenga mtiu te o le nei Taeao. Whaamnuia le whaafonga si o mātou atunu o Samoa whaamnuia lau e kālesia. Whaongaina lau mea whainga luenga whaatawa ai le nei Taeao na o Yesu. Amene. Ole, matua o le tātou Leoleo Taeao le nei Taeao, mawole le tuisi o mua kronito. O lona mtau po sifuma lima o lona whaipa lima suma le fitu. O te fia whaita wina mo i tātou le nei Taeao. Ai whaafetai le atua. O lena te fo ina mai le manumalo ia te tātou. Talu lo tātou a lii o Yesu Keriso. Whaafonga u te whaitawina. Ai whaafetai le atua. O lena te fo ina mai le manumalo ia te tātou. Talu lo tātou a lii o Yesu Keriso. Ona o whaautuina leo le whiau. Mo i tātou le nei Taeao le ainga o le atua po le nu o le atua. Thank you, Jesus. Whaafetai Yesu. Ilo walafa. Amen. It's a very simple title. Ai au maya i le nei Taeao. Le anga e ai ia le mafuanga ua whaafetai ai. Le apostolo Paulo. Ia a oapoa ia tua i le kālesi koronito ai e langona. Wa ule lau ngatu ya koronito le nei Taeao ai ua o whaaso atu i le nu o le tua wa mawhai o nā la whai mai le nei Taeao. O na iei leo le au tū tātou te whaafetai ai ia le tua le nei Taeao ia whaafetai a Yesu. I lona alofa, thank you Jesus. Amen. Sisile le nei Taeao a o whaasolo le whiau po le a le mafuanga ua au mai ai le au tū, wa wha au tūina ai, ia le whiau le nei Taeao, i upune tolu, thank you Jesus.
Silasila ai au ili. Ia I whaiupu te itase lua. Ia nei fesile taun tātou talina. O fesile mumu ai sea ua whaafetai ai le apostolo. Amen. E fia mo o mia po le ale mafuanga. Ua whaafetai ai le apostolo. Pe iai se mei tu atu. Lona lua. Manu malo mai ilea. O le ale me ale ta ul tu ia manu malo mai ia leanga. Nai ta ul whaiupu e 5 sumal fitu. Si tātou oia uli ili mal whaiupu e 5 sumal tolu. Silsila. O le tusi leo koronito. Mtaupu e sumal 5. O lo ua tau talangi e Paulo. Ia. Le aso e te tu mai le tangata mai e wati. Ma le tino le tangata e te tau o na suia. Mai ile tino e leo ti lava. Mai le tino oti. Ile tino e leo ti lava. Ai le ngata ilea. O lo ua tau mawhai la apostolo e fua. Ia le whai unga le tangata e iai le wha moe moenga. Ma le tangata e le aise wha moe moe. Mau ili ile la apostolo. Ia le wha taunga au meo le neiso I fuanga. I mea umalawa tātou te maua masapi ai. Upo le atunu o I whale seu ma saa I mao malie. Le manuia wasa saa mai le tua. Fai mai le fionga pa ia le tua. Iai me wha atanga le tua e wha manuia. Ina ia wha fia hai tātou. Ai ole sini atoa ole kale sia. Maso se tangata ole tua e soi fua I lungo le planeta ua whaingoina o le planet Earth. Ina ia mawhai o na saunia. Whai o na whaolaina. I le aso e fio mai a Yesu. O lea lai tau talangia la apostolo Paulo. Ia le mata upu e se fulu 5 lea tātou te iai. Ia o le toi tū mai o e uoti. Amen. Silisila lea awa ili. Ele fai upu e 5 sumal tolu. Pa mai awa e te tau o na ofu o le ni tino I uvale. O lo o utu atu le ni Taeao. Ai o lea e te alala mai lunga o lo foa. Ia po o lunga o le moenga po o tono o le taavale. Ia po o e whaafofonga mai fo I lalo se la au le ni Taeao. Amen. Ia nafo. Ia e ualau iri afi ma e whaafonga mai tātou Leoleo Taeao. A silisila I le whaipule 5 sumatolu. Le tino le te le tate iai le Taeao nei. E ta ual tuspa ia. O le tino e u vale. O lona winga. E le u I se unga manuia. A e u vale. O le alal mea tau na whail tino I vale. Fa mi awa e te tau o na ofu. O le nei tino I vale. I le tino o la pea. Amen. Fa umol fa yupu. Ia ofu fo ile nei tino oti. E lua ia upu o ta uel tuspa. Ia le tino le ia te oe maa. Mua o le tino I uvale. Lona lua o le tino oti. Amen. O le mafuanga nai alai. Ona faa solo I le tunga mau. Ia nai o tātou mātua po utou a. Aisea. Ona o le tino I uvale. E ul palapala. E uina oti. E ola fua. E iei le aso e oti ai. Silisila. Ia ofu foi le nei tino oti. I le tino le oti lava. O le ala tau mawhai le apostolo. Ina ia mawhai o na wha ofu le tino oti lea. I le tino e le oti lava. Amen. E le o tau tala le tangata foi le e oti. Ia ai whamai tangata ua whialorua ua itu foi le ua whialorua. No. It's not talking about that. But o tau talangia. Ia le tino. E le oti lava o le ata o le tangata ua oti. Ua iai le wha moe ngai mawhai ona toi la ngalo na tunga mau. I le aso ia fio mai iai Yesu. Sila wapa 5 sumal wha. Pe a ofu fo i le nei tino I umale. I le tino ola pea. Amen. Sila la i le au mai le tuspa ia. Leisi tino. E tuli matai ai lau vai. O le tino ola. Amen. O le tino e ola. Po le tino ua iai le wha moe ngai. A ofu foi le nei tino oti I le tino leo ti lava. Ona tau nuu ai leo le upu o tusia. Ua wha umatia leo ti. I le manu malo. O le hale wingo fasi fai tau le au mailalo. Ua wha umatia leo ti. I le manu malo. O le tusia Isaia 2:5. Al foi po valu. O lo tau talangi al tusia Isaia. Fai mai e wha umatia eia. Leo ti e wha mamau. Amen.
Ole tino le te soifu te whaafonga ma utua tuai. Ole tino e oti. Amen. A ola ina oti. A le ise wha moe moenga i le langi ma le ola e wha vau. Ona wha umatia lea. Ai a whai ua oti. Ua fio a Yesu i le soifuanga ma le ola. Ona iai lea o le manu malo. Fa meilan wha mtalang tuspa ia. Ua wha umatia le oti. I le manu malo. Ua avea le maliu o Yesu. I kale vario. Ua wha umatia ai le oti. Amen. Ua le mawhai le oti o na manu malo. A ua manu malo. Ia le sa tauru manu malo Yesu Keriso. E ala i le oti ua mawhai la o na iai. Lou wha moe moenga. Ma lou wha moe moenga. Silisila o wha solo. Na iai le fasili. Leo tie. O fea o iai lo tui. Amen. Ole soifuanga ni tatu te soifua maolai. E iai, o le teimea te whanau mai ei, si itu lo mo tatu whanau mai ei. E iai le tui fo ilele whai el tamai titi. E ta o le tui pui pui. Pui puia mai ei o ia mai wha mai. O te loa ia e tele le mau tui. Ai o le tui la tamai nei ale iai tatou. Ia o le tamale o le coronavirus. Ina ia mawhaiona pui puia mai ei. O tele i loa po le a. Ia po o tui iai se sile nā tui. Ai, o le pānata le nei tātou te soifua maolai. Ua lave vea uma po ua haafia tangata uma. I le tui o le oti, o le angasala. Amene. Se toi whaafongatesi mahe o le tui o le oti, o le angasala. Amene. O tangata uma lava e soifua mai le pānata nei, o tangata angasala. I lona winga e afia umala tau i le tui o le oti. E le aise wha moe moenga. E le aise se le oti. E oti umalava. Ona o le angasala. Ia ilan fasili. Le oti e. O fea o iai lo tui. Le tunga maue. O fea o iai lo manumano. Wa amatu na fasili. Ia aise a. Ina ua wha sātauro. Ina Yesu i le sātauro. Wa le mawhai le oti. Ona tau fia lo tatu wali i whaola i te tonu o le tunga mau. Wha mai o le aso tolu na fuli e se ele maa. Ma toe tō manu malo wale ma whai e le tunga mau. Ona tau fia lo tatu wali i whaola a ua toe tō manu malo. Ona iailan fesile la apostolo leo tie o feo i ailo utui. Le tunga mau e o feo i ailo manu malo. Aisea, toe tū manu malo Yesu. Amen. Tui o le oti o le angsala lea. Silsila leo wha amtala. O le malosi fo i o le angsala. O le tū la fono lea. Sila lea la mta uti o le tui o le oti. O tātou umalava. E le eise se le mawhaiona alo mai e le tui o le oti. Le anga ua angsala i tātou umalava. Sila. A o tātou soifua maola mai, whai mai whaamtalanga tuise salamo e lima tasi whaipu lima. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Sa o le manava lo tina, maleang sala. Amen. Because newborn babies, they are full of sin. E o ai tamamemea, e tomu leang sala. Aisea, ona ole ulua ianga sala na yo tātou mātua. A tamu ma eva na wha solo mai ele oti. Amen. Se yo o esta mai titi lai titi. E uia na lai titi. Pe i loa tau tala pe le i loa tau tala. E iai ale vaccine po le tui e tau le tui pui pui. Ai ole lano langile nei. Ina ua tau lano tātou mātua. Ona iai leo le tui. Ua afia umai tātou. O le tui o le angsala, lea lai ona wha solo le oti i le lalo langi uma. Matua lai titi, e le wha apsenga, e ilu Peritania wha apea. Death is an uninvited guest, whether you like it or not. It can come anytime. But o le taua, o le whiau le au mai le oti, ina ia mawhai ona, o mai le wala au o le tua, wa mawhai ona e sauni, se o fesile tual ni Taeao. A whai e te oti nei lava le teimi nei, te itulau.
A fai te o pa ui Failauga le te mine i o ti e o le Leoleo Taeao. O le fesili e te ua o sauni. Amen. A fai fo na te alala mai lo no foa po lau ta vale. I po na fo e pulu mai lo i afu ma e fonga mai Leoleo Taeao ni Taeao. A fai e a fea le oti. Lo soifua i le Taeao le nei. O le fesili ua e sauni. Are you ready? Are you ready for heaven? Have you already made it right with God this morning? Whamata ua lua le lei ma Yesu. I le Taeao ni. A fai e wala uina lo soifua ma lo le Taeao ni. O le fesili. Whamata ua e sauni. Tali oe le nei Taeao o te tali fo ia uli nei Taeao. Ai o te talo i le atua. Ai le i o mai le wala awa le atua ua saunia oe. Ua saunia fo iau. Amen. Silsila. The world is affected with sin. O le lalo langi le nei tātou te iai. Ua a fia oma i le angsala. Lona winga. E le ai sesi e alo mai ai na o le whaasolooti le mea i ai. Le pāneta le tātou te iai. Look, the latest vaccine that we have at the moment is coronavirus vaccination. Ia maltitalo i le tua. Ia aua ne ia sesi o le tātou e kālesia mai o mai lava i le nei Taeao. O lo iai le moli mau e le mawhai o na iai se tasi o le tātou e kālesia. Ia wa a fia le coronavirus. Aisea e matau tia le atua le tātou te au na iai. Amen. O le atua o lo wapui ia lana whanau. E ui so whaatau waa ma so ulea atoa toa. Ai o le mana o le atua. E ala iona lea a fia lo utu sui fua mo le tātou ola. E ni wha mai. Amen. Silisila. Silisila le ile mea wa toso ia ile matua Leoleo Taeao. Le mafua ngai le ina wha whitai le apostolo. Aisea, ona o le manu malo. Ya Yesu, there's victory in Jesus. Ai wha whitai le tua. O lena te fo ina mai le manu malo. Ia i tātou, talu lo tātou alii o Yesu Keriso. E ui ina whaasolo oti le pānenta le nei. Ai ua whaalava le alo le atua. Ua mawhai ai ona iai le lawe ingo oe. E ui ina ia e Taeao te oti ai. Ma o woti te maliu ai ma oti ai. Ai a oti ua umana le lei ma Yesu. E iai le whaamoemoenga. Amen. Whaafetai le atua. Thank you Jesus. For the salvation that you have provided on that cross. It was painful. And I don't think anyone can bear that. The pain that he went through. But he did it for you and I to live eternal life. Whaafetai le atua. O lena te fo ina mai le manu malo. Ia i tātou, tālulu tātou ali. O Yesu Keriso. Victory. Victory in Jesus. And the only true victory is when we give our life unto Jesus. Is when we surrender ourselves. Is when we allow Jesus to use us as a powerful and a mighty weapons. So Jesus can shine through our lives. When you walk, talk, speak, even when you look, Jesus is revealed. Amen. Na vea leo Yesu, le manu malo sa ya Yesu, tātou te manu malo ai. Aisea, ua mawhaiona whaasa tauro lo tātou tangata tuai. Amen. Wale toiora hai tā ua, ai ua soifu ai Yesu, o na vea leo tā ua matangata manu malo. Not because of you and I, but because of Jesus. Amen. Jesus took my place. You and I should have been on that cross. Sa te tauna te tongi ta ua a ta sala. But Jesus did something amazing.
And he did it before we even know who Jesus is. Na saunia Yesu, mai ele amatanga, ale ifofoina le paneta fa mai na maliu le alo le tua. E fai masuyo oe, fai masuyo au. Po le ala le vai ma le toi lalo. E o iai le soifuanga le tangata. E na miliu a Yesu mo oe. Sui tu langa ia te oe wau. Amen. He took the vaccination of death so I can live. Amen. He died in my place. Oe ma usa tau na hoti ai e na maliu ai le alo le tua. Ina ia e ola, ina ia mawhai ona umaua le whaoratanga. Le Taeao ia fio mai ai oia. Pa menmol mau Tesalonia. Awa e mua foi on tu mai oe na hoti. Oia ke viso. Those who die in Jesus. Amen. Talo ni Taeao. Ia mawhai ona o mai le wala aua le tua. Ai oti ma le wha moe moenga. Oti. Ia au o Yesu. Amen. Die in the hands of Jesus. Sila le wha malosi al apostolo Paulo. O le nei uso pele. Wa uma le wha afetahi le tua i le wha o la tanga na Yesaunia. Ona maile foi po lima sumalvan. O le nei. Therefore. O uso pele, my dear brothers and sisters. Ia o tau tu mau. You need to stand firm. Amen. Ia o tau tu mau. Mana tual taimi o lo o Yale Primary School i na ia vau. O le ingor primary school o la umoli. Masani lao na fai ia le Taeao fu ile le ia e ta ile pache ia ona watu lo leo iluma. Macha tua iluma laina. Ia a vai mai lan fai a o la e pe te fao fu ile le malau tutu. Na ona fai mai a stand straight. Na ona fai mai a tu sao. Tu o tau au sa o le unu, sa o malimo. Ia na e sa o ia le fa pe se longa e umana fai le lotu. Amen. Au te mana tual te mina. Ia o Yale Primary School. Ole wala au na pe avai mail fai ha o nga pie tu fa teme. Ia pie tu a te ano fo ile. Na ona wala au ma ia stand straight. Le ngata la e ua moto fu ia utaf. Tu a tau au sa o lungo mleu. Ia a te sa o mal pupula le mela e tangata la e fai mai lutu. Le lile lutu. O stand straight. Amen. A tonu he fa pena le mele au mai le apostolo Paulo le ni Taeao. Stand firm. Aisea e te tau na tu mau ai e langa o tātou ui le taim whai. E tu i tā ua le fili. E ai me fa fela vei ai lo soi fua mana wala. A le leila rau tu. Ia e te tu a fo i le taimi nei. To e su e mai oe e tu mai o le konferenisi po e to e tu me tau si rasa. Aisea. La o tātou iai le taim whai. Ia pe te tu mai fo i liste mi vai atu e tu tonu lisi vai atu i fafo lisi vai. Ai le mana mo mial mena Taeao ni e ka le sia ma le nu o le tua. Ia ma fai ona tu mau tu vai lua te tonu o upu moni ale tua tu mau ai lea. To e sau mo le fa Samoa ma le fanga e tia a eva ai le Britania. Let nothing move you. Amen. Awane iaise me fa la lavi e te let nothing awane iaise me. Ia e a fia hai lau tu. Au e tu mau te tono lupu moni o le tua. Awane iai se me tasi, let nothing. Awane iai lama se me tasi. E a whaina hai lau iai te tono lupu moni. A whai e tau iai e ta uan mena le wha mawalunga. Ia po o le mita vale, po o le malo vale. Ia po o le wha mawalunga i me wa tele te mau aingo le tupe. Yeah, we really need to look deep down inside of us and question ourselves, is this is what God really wants us to do? Amen. Aisha, langa yei me whaatanga i satani. Ia, sorry, whaatanga le tua. E su e yo taloto. E il te me tinga ina, e te me te mawhatia ai. Ai whamela fionga pa ia le tua tu mau. Ma le whanga e tia. Amen. E il te me tau au na i le tua, sa il tangata sa tau ngā lulua e whaatasi, aua whaito a tasi na oe se tu mau.
Do it. Stand straight, stand firm. Let nothing move you. Malele whangaitia. Pamailo le whau ia alu. Lo o tau whamanosi wale au maileo le alu tasi. Ai au mail whaalu aisea. Langa si la fia la apostolo. A sauna le tasi. Ia ilte me alu roa atu wale alu. Ia po alu roa atu tu pa atu tu solmuri. Ai tu ai anu walu na winga. Ia anu a se ia oa ina whai. Le wala au wale tua. Ai anu roa atu wale la wafa ma ia alu walu lo o tau whaamanos. O lona winga. E ala na o maile upu whaamanos. I langa e whainga ta. E ilite me te lango nai le vai. E wha mai ia alu walu lo o tau whaamanos. Ile a, ngā ruenga tau ainga, mai le ai. Ile ngā ruenga a le rii. Le ale ume whai ei, ma le leo no lona winga, continuously. Mai le upe tani, always give yourselves fully to the work of the Lord. Awole ave afa ta ua. La ngai te tu afa lo le upu moni ale atu. Su atu awe tu mai fafo. I say sa wa tu tonu. Give yourself fully. Au mai ato. Amen. Afai wa efia, afai wa mata na tau tu I fafo lo vai vo le tau. Pie tau testina la langi pe se matua punga ro I fafo. Amen. Aisia, lang ol taimine either ol malili po le vela. Ai afai wa tono lo pumoni le tu. Se tu mau. Amen. Give yourself fully. Awal fa tanga avea lo tanga teile se ave atua oe mo Yesu. To the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ina ua tau iloa, wa e ilo le leia, ea. Ele se mea whalea o ngā lo o tau ti ngā. E te tau ti ngā ona o le ali. Amen. O le mea la lea, leina o maile wha malosi wha pue lima sumal walu. Ona o le wha whetai la apostolo Paulo wha pue lima sumal fitu. Wha whetai Yesu. Le wha o la tanga na e saunia. Ina ua e maua Yesu, ona e ngā lua e loa lea. Te wha malosi e te tu mau e te alu. E alu ma le lea unua malau I lo le lei. E ile aso e tau iai ohe lea tuo. Mamene. A tau ia ohe le tangata. Ia ele malia ilo uloto. A tau I ohe e kalesia ma le no o lea tuo. A tau ia ohe Yesu. Ma le ato alo uloto. Amen. Pe me leo tuo le fiau a le tuo le ni Taeao. Sorry ole. Slide 5. Faith is the way we receive from God. O le whatua tua I le tua. Tātou te talia I nai lona alo. Amen. Mau masani, yone mua sumalua. Au e whatua tua, ia te ia. Au e talia o ia whatua tua I lona suafa. O ia avatu iai o lea manu ia. Ina ia avea I lātou, pe taua I lātou, o le whanau o le tua. Faith is the way we receive God's blessing. Faith is the way we receive Jesus Christ. O le whatua tua, tātou te taliai na Yesu. Yo tau whina ngalo mo tātou loto. Amen. It takes faith for us to receive Jesus. And we can only receive him through faith. Te talo le ni Taeao. Aia I tele me alofa e watu le tangata. Ao le me alofa sili. Taun tātou o mo I tātou le Taeao nei. O le afio Yesu yo utou fina. Ngalo mo tātou loto. Te lieina. Le alo le atua. Amen. Awhai wa levantari ai nei tausanga mo vai. Maybe this morning we need to re-accept them. To renew our covenant. Maybe this morning we need to resurrender ourselves and say unto him, Dear Jesus, come into my heart and I'll let you be my Lord and my Savior. Walk with me today until forever. I'm all yours. In Jesus' name, amen. Loma tauta mahalelangi, whaftai o fionga wa e whaailoa ia I mātou li nei Taeao. Mātou o lea tu lea I mawhaiona ia iau manuia I lunga o lau whanau.
lo nganga e lima te ina msosoani ina ia talia ina wa fionga e le ngata e fa upenga ina I matau ai sile ona tapena ina masaunia I matau mo la wa fio fa mnui la we kalesia mai lava ila o fenga luenga te se o lava se o pito I titi fa mnui e so matu tunu o Samoa le nei Taeao vi ia la wa fio o Yesu nei so lava le fa va we fa mo lava amen.